Language, Sprachen, ñe'ẽ, lingua, lengua. Opaichagua ñe'ẽ Paraguay ha tetãmbue rupigua ehendu ayvu marane'ỹ rupive. Ayvu marane'ỹ avei sapy'ánte ojerure upe oñe'ẽtavape toipuru isy ñe'ẽ ha upéi tombohasa ambue pytagua ñe'ẽme. Upéva ojejapo ojehechauka hag̃uáva mba'eichaite pevépa iñambue umi mokõi ñe'ẽ. Térã avei ojehechauka hag̃ua mba'eichaite pevépa upe tapicha ikatupyry mokõi térã hetave ñe'ẽme. Hablo español. Creo que el español es el idioma que hoy en día también nos ayuda desde Paraguay a comunicarnos con el mundo. España ñe'ẽme ñañe'ẽ kua oparupiete ko'ág̃a hetaiterei hendápe oñembo'e ha oñeñe'ẽ España ñe'ẽme. I do speak English. English helps me to receive very new information in books or on the computer that I will be able to teach and understand subjects better that I am working with. Inglés ñe'ẽ ha inglés hetaiterei chepytyvõ amoñe'ẽ hag̃ua kuatiarandu pyahu osẽva taha'e lingüística rehehápe taha'e administración térãmi mba'e aipurúva ára ha árape che rembiapópe. Ayvu marane'ỹ. Ich glaube, unsere Eltern wussten, dass das nicht ganz stimmte, sondern das war mehr eine Sache der Schulen. Ogapeningo oreru ahora se cuera hoy cuapona upea yapu anga boe haope doye hui kuri guarani ñe'ẽ opevare oje'e España ñe'ẽ mante oñeñe'ẽ ára. Ayvu marane'ỹ. Ndojeipuruséi rojehayguy ikatu avei oñemoĩ upe ñemongeta ári ambue ñemongeta. Koichagua tembiapo héra ñemongeta jo'a oñe'ẽ hapykuépe ingléspe ha yvate hatãve ojehendu guaraníme. Castellanope héra sincronización. Ikatu oñemboguete upe ñemongeta térã ojeheja mbeguekatumi oñehendu upe oje'éva pytagua ñe'ẽme. Cheamba poco KC-135 combustible güero yahape. Sapy'areiro guaraña niri hidráulico nomboguejyporãi kurusuveve retýma. Ikatu ñambogueji ñandepo rupive ñambojerévo peteĩ mba'e. Ndaikuaaporãi ko'ag̃aite pevépa oĩ kurusuveve noguejývape hetýma agatu ko kurusuvevépe omba'apoporãiterei hetýma. Che ha'e Mayor Whittaker. Che ha'e Niágara yguasu Nueva York pegua. Che aveve imagina ko kurusuveve ojapóma parundy ary. Upe kurusuveve retýma ndoguejýramo roguereko kuatiápe jehai rupive heta hendáicha ikatúva romboguejy. Umíva pytépe oĩ peteĩ hendáicha ikatúva ñandepo rupive ñamboguejy pe hetýma ha pe ijerekue ipohykue ho'a. Añepyrũva'ekue aguereko amoguare pokõi ary. Añepyrũ aguata ata'ãri cheru ha cheresy ndive. Ha aguerekópe pokõi ary añepyrũ ajapo ko deporte. Inlineskaten mag ich nicht so gerne, denn Upe patino oguerekóva jereha hérava roller ndaha'éicha hayhupáva. wie man normalerweise braucht, denn wenn ein Roller pe natekotevéi nembareteterei ndekatupyryeterei ha eñaniporã. ja, und weil es halt sehr einfach ist zu laufen. Ayvu marane'ỹ. Ta'ãngambyrype ha purahéipe ojeipuru tekotevémove oje'éva jehayguy. Upévape castellanope oje'e subtítulo. Purahéipe oñembohasavove ta'ãnga ojehechauka upe purahéi jehaipyre oñehendu vagina. Upéva ojejapo umi opuraheisévape g̃uarã ha oje'e ichupe karaoke. Ta'ãngaryrýipe ojeiporu jehayguy hesaka hag̃ua upe oje'e vagina ambue pytagua ñe'ẽme. Ndajajepokuaái roñepyrũme vaichápy'aiterei roguáicha ohasa jehaikuéra. Upéi mbeguekatúpe ñandekatupyry jahávo. Ayvu marane'ỹ omoñepyrũ jehayguy ta'ãngambyrýpe ikatu hag̃uáicha ñamoñe'ẽpya'eve avei guarani ñe'ẽme ha hesaka hag̃ua
oñeñe'ẽ vove pytagua ñe'ẽme Paraguáipe ha tetã ambuérupi. Koichagua tembiapo héravaje ha yvy ikatu ojaiporu inglés, francés, alemán, chino, japonés ha oimeraẽ ambue pytagua ñe'ẽme. Ayvu marane'ỹ. Ndekatupyry ambue ñe'ẽpytagua ñe'ẽme ahí ajépa. Aikuaa vaivai apengo añembo'yka cada ñe'ẽme ha vaivai ahí asterosemimi. Sprechen Sie Deutsch? Ja, aber nur ein bisschen. Wo haben Sie Deutsch gelernt? In Maguncia, in Mainz in Deutschland. Wie lange waren Sie da? Ich war da 11 Jahre. Was haben Sie da gemacht? Gearbeitet? Ja, ich habe gearbeitet, aber ich habe auch unterrichtet Guarani in der Uni. Pensamos ikatu ñañe guaraní ha alemán pe aveya jepa. Ikatumo kaiva Jaipuru ha Jajopuru. Ayvu marane'ỹ. Shashadera Ricarda Zillis. Mo Wapande, woher kommst du? Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Frankfurt. Wie lange bist du schon hier in Paraguay? Ich bin jetzt schon fast einen Tag länger als eine Woche hier. 8 Tage. Es ist dein erster Kontakt mit der Indianerkultur, oder? Ja, also wir sind ja heute da hingegangen und es war mein erster Kontakt. Ich habe zum ersten Mal Indianer gesehen und mit ihnen Kontakt gehabt. Dein Eindruck? Ich war eigentlich sehr gerührt, weil es war also das erste Mal und sie haben uns auch sehr offen empfangen und uns ihre Kultur gezeigt, viel geredet und es wurde halt, ja, sehr viel Kontakt gab es und ich fand das sehr interessant. Für die Leute von Europa, was sagst du? Ich glaube, wir sollten alle uns sehr dafür interessieren und uns das mal auch angucken, weil das ja schon sehr lange herstammt und dass man da jeder für Interesse haben sollte und sich das vielleicht mal angucken soll, dass es sehr interessant ist und dass dieses auch erhalten bleiben sollte. Ayvu marane'ỹ. Mein Name ist Oliver Peters und ich bin hier aus Philadelphia. Naja, je nachdem, wie man die Rallye sieht. Ich sehe die Rallye, dem Sport sehe ich positiv. Die Sachen, was hintenrum schlecht laufen, sehe ich negativ. Aber dem Sport selber unterstütze ich sehr gerne. Ich würde die Rallye unterstützen in dem Sinn, weil für die, was zum ersten Mal im Chaco sind oder zum Chaco kommen, weil die Rallye ist es eine Chance, den Chaco besser kennenzulernen und mehr von dem zu sehen und sehen, wie der Chaco wirklich ist. Ayvu marane'ỹ. For those who don't know you, you worked for the movies too. Can you name them? Well, I did 15 films. I did A Force of One with Chuck Norris, did The Protector with Jackie Chan, then I did some smaller films for experience and a good time. Elvis Presley. So you had contact with Elvis Presley too? Yes, I did. I used to work for him. I worked for him for 4 years, from 1974 to 1977 when he died. Bruce Lee, and you had contact with Bruce Lee too, right? See, I met Bruce Lee in 1967 in Los Angeles. You teach a lot, I guess. But you teach a lot. What is the most difficult thing for you? Sometimes to get my idea across. Trying to get the people to understand exactly what I'm trying to do with the kicking techniques, not just to throw the kick per se, but how to set the kick up, how to create openings with the kicking movements. For those parents that are watching at you who think that this kind of martial arts will lead their kids to aggressivity, what would you say to them? I have never been in a street fight in my life. It teaches them confidence. It teaches them respect for each other. So they don't want to go out and get in fights. They don't want to be violent with each other. Ayvu marane'ỹ. Reikuauka kasero neremiandu teraremba'eporandu zero ayvu marane'ỹme orenói mokõi mbohapy irundy.